Alofa Samoa, singa kamai Faasoa, kwa lenga ya o followers. Followers wa ya ima sanginga emaili mai bemfayango kango go e waku lungangi video fa ia ale tota ya go falo ai malai ya malia kaua ia pongi video sunga kuila epa fafkai mamua fangua ia a ko kanga ai la o channel kemingi wa kidiki video nga o nga wa strike ka kala channel ka le au sa mo ama ya short ya avilunga ya familia ko la ko ya email mai fe mai pem fengo kango ko post ya video al tauta ya ya po videos fo ya le sunga ya tuila e pafaftai ya kay mingay sa ifa kali la ko email leo ke email ya la ko ya la mai ya o pem fang ko repost ya la ko video ya ya ngo ka ko ya maka fo ya le kay mingi ya leo ko kosol ka fidima wale ulok ka mapa le ko ferwa ya ang ngafi ng makarango ay Malaysia uonga idanga luengo e winga email copyright must strike YouTube afayo Faasoa YouTube channel ya e fa kick ya video ya ke ve dunga ya ede ongi ede strike mangi ka ese o Samoa lava yang strike mai la channel ya o videos yang post ya mamakalango mas kamalia imea ka strike ang ngafi mafuala o nga wa strike fo ilang channel ko lua strike overnight e malamay full kayao wa ban nga channel ko lua strike so o mali ko lule leso kas ya uma makalwa ngafi ki hala ifangel kayao sole lua strike ayo strike mai ai channel au Samoa so ola ufa kuanga ia ka koye fai video ka koye au Samoa la ufa kuanga avaku ya ka ko Samoa ye fai channel ya owange kom fai fange o video eu fa kaya ko nga uso ya manatule ya mashe uso ya mus Faasoa ya fafkai mo fo kuanga e whainga o video ya mea ya nga lua Faasoa mai ai sa o mea nga lua Faasoa mai whainga o channel whainga o video ya aliala wa lua o strike ya wa ya koe kasi rale koe a whaila ke waku ilunga la o channel ai le au delete video nga sa ya whamadia koe ingai au fans mai sai la koe email me mai whainga ka ngoi koe repost mai po kalame le atau ta ia episode 4 ave ese ia lako promotions me meari ko kongo le video
au mai lava nga le video. Ia, le ala wo ko wa ai wale se video lo kong ki liki. Ia, se I whakalikali le kali mai ale fionga ia anai le whalolonga po ko whawhal vai malai. Pe allow mai a repost mea nga, ia, ko koe wa ai mai fwoi lea, ko koe amakang koe posta. E ofo I mea le fast party, e kusa pe o ke fast, wa o ke ka usa o mangingo kwa o au ia e nga o mea le fast o ke kango post ilung. Kusa fo ia la po o mea le fast, ia lea fo send le email ia I la kou po I la kou lo o ngafa mai e mea. Pe ma whainga allow mai a o koe repost. Ia o nga koe waku fo I le ilung. Ia, as whaukuanga ia ka kou ia au sa moa umai e whai channel. Ia, whai kekea I le copyright. E okay pia wha pia mai le YouTube e le copyright ai le afeke e lau channel. Ia e okay la e mawhai o nga e koe e mwhaianga e kaunti delete pe whai e sisi whainga. Ai a strike lo lau channel. Kusa pe kaunga delete le video. Wa a fia lau channel. Ia nga usfau kuanga nga e waku I mo ka kou. Ia mese nga ia au followers ia email I mai me wali eise le video lea mea nga whape ngā le lunga mai pe mwhainga kang koe au mai le video lea. Ia, whaamaria. Meres ka māloa ngā kosar kawhiki maloka pāu. Awangi koe wherua. Ai awa. E kolu māsinga le vale mga o mia I lau ia awangi koe moso strike I le vale kolu māsinga. So mga o mia lo u whai keke ai le kolu māsinga le se I umar kolu māsinga le expire lo strike I lua. Ko am whai e loa lea o ngā o ke leo le mau o strike kas. Ai a koe strike mai au le vale ia o finito kako o le ise channel. E rongo winga koe a maka mai a makanga e koe a maka mai lalu koe whaise si channel fou pe a allow mai au le YouTube ka ilo ye. Ia, whaukuanga mo kako Samoa uma lo whai channel whai keke. Ike uma I maulo kau ki ngā pe wo oilunga le awhio subscribers. Ia, pe ova ku fo. Ia, ke uma I mau alo kau ki ngā subscribers e ke le a ngā la koe delete a koa alo kau ki ngā. Ia, pau ngā se Faasoa nge yaso. Ai whawhkai ak si usa ia mus whawhkai mo Faasoa e meiseo o whaukuanga umai mea channel. Kai mi leo ke update ai lau channel. Ia ma whaalongolongo ku fo I lau Faasoa. Ia, seki uso. Ia, pau ngā se Faasoa nge yaso Samoa. Ia whaikeke a I le strike I ke wa a fia I lau channel. Ia, Manuia nge yaso. Saifua.